أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من ميجي دوس كله كوريا هميا ميدوكاندا ليروغا كوري جنگوس فواني مسلسلة كم هوم دوه غيره مقول نما دفوغا إنماس أقول من مهارو كوريا ميجندني كم هوم دوه غيره إشان نما دفوغا جاكندا كباغدي نوتا تيريس فسوركا ميتوغي دروستك أقول من كوريا ميجندني मिसिलसिला की अगुन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मच्चा अली अड़वाला वहाँ का दक्का सिलसिला अगुन मीगे वरगिना दरुस्ता के वाने मसे शहीद अली का कुरिया गेंगुस आदि में मिस्कित को इस बैद दरुस्ता में हर अगुन में कुरिया गेंगुस वान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मच्चा अली अड़वाला अगुन में वहाँ का दक्का मिसिलसिला का मिहर अगुन में कुरिया मिगेंदनी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जमा को रवा फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बस फ्रूता एकुलेवे सहफ़ कमगावा सही बुखारी के शरह के मच्चा नोट एफ शरह कुर्मु के तेरे अगुम मिहार वाक दक्को मेगेंदनी एफोतो के कुरी कोलोगे तेरेगा हिमेने किताबुल ईमान के एक एक हदीस तक आबेगो तो एगो तुम अगुम में एम फम वाह कदक्काफा वानी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवा कुरवाफा वा हदीस बस फलका बेहेगोतुम ए मीहा एनागे नफ्स लोबी कोरा कंतंग एनागे अखाया लोबी कुफ मद्दान एना ईमान नुवे ओय बस फलो एना मस अगुल में कुरीगस दन्ना मुंगासवान फदान कुम्मे हदीस के रावी सहाबी बेकलें एबेकलेगे नमफुल अगुन में रावी गोतुगा अल गेन्ना कमवानमा एबेकलेगे सीरत नोत एबेकलेगे तर्जुमा बेगोतो अगुन में वह कदक्कालमा हम जेफावाती वे अगुन में एम फहुरे वह कदक्का फवानी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हया पुड़ा बेगोतो मकुड़को हंदांग आकुल्लु में कोगु में इतुरु बाई वाह का दक्कादानी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हया पुड़ा बेगुतुं अनस बुन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की तेबेफुन्ना आ अडकन्नुवान नुवता आ नमकन्नुवान अगु में ना गिना रिवायत है गा अडुई विगे दाने बेकलेंगे अगु में कुरी रेगा वाह का दक्काला फवान अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के बाई खास कंकमा बेगो तो इन्हें स्कूल अगुल दन्नो अल्फादें हंदांग आकुल मकी निकमेन्नु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरिया वडा गतुमा गुड़िगिंग मदीना के कुम्मे गेकुं काल गोचके एकले गफाना खास वेदुमे गिने एरु गतिबे फुन्ना सीरतुं इंगे वडा गम फवान मुली मदीना गहुलवरने की गागंडा का मुस्लिम सबकी मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जुवान तुपुल सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरापुलुम मदीना वडागिन मदीना या एकलेफान वडागिन ने फुरत मदुहा बेगो तुम विस आसफवे इस्लाम दीनु के नूर एगे तेरे नुवन एवस के मदीना का नूर फुरत मदो हुस मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु वडागिन एम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वडागन नोम वी इरुगा मदीना का वनी ईमान कमुगे नूरू मुली मदीना के कंकुल तक फेतुरिफ एहमी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना का अहुलवरिन किया फावनी हून मरहबा एकले गफाना बदल कुरवी हितुगे एम्मे फुम्मिनुगे लोइबा इखलास तरीका में एहमी माकुर अगुल दन्ने फदा मदीना के कुम्मे गेकुं काल गोतका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वेदु में कुरवाफन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के मैं कमना एक मना कि सुलैम नुवता रुमैसा बिन्त मिल्हान रज़ियल्लाहु अन्हा
ekmanaves islam be wadagen fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina wadagen makurik adekere faanuge budu data fulekkamuga be wadagannawa be kambelen ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibe fun siratu gadu waswana ekale faanuge bappa fulu awahare wadagen nevi madinaga ekale faanuge makamana eru innevi ekale faana baliwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam waka miden nevi ekale faun awahare wadagen bappa fulu awahare wadagen nevi bani najjar wanhage mihunge kariya kurevi ziyaratega adas kam fula uluwan jewadag emima bani najjar wanhage ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge aili mati fushuge dari kole madina ga hulwani em e dari kologe bekale anas ge fanuge makamana akis ekamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari ha wadagen nevi munin adia khilafu vedu makag agon dannawa fante befunna anas ge fan khud amilla fula vidalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina wadagen newti man kale fan umur fula ki diha hare diha aruga timan kamana ge makamana timan kale fanu ge makamana timan kale fanu ge appuluga hippawagen wadagen nevi ero ekadege faana engewade nugannawana ekadege faanuga makamana e wada gannawani duniya akhiratuge baajjorikan e dariyan hoda dinu mattakakam duniya matiga iman kam gahulweri kan libene emme mati sharafu hoda devu mattakakam ballawa salih hulafa maigge sabun dari kan libigin dia mati wer sharaf rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha wada gen e dannawani e rasulullah madina komme gekun kadege faana vedumek kurevi timan kamanaga appuluga vedumak gennane mudalennete mihunnevi nota mihiri timan kamanage darikalun unaise agon dennevi kurirega are bahuga lobin goala mattaka e aslunan kurukol kudakolla fa bunelan aslu anasge lobi kuda goteki unais em ekmana edannawani mi timan kamanage darikalun unaise kadege faana khidumek kurevumuga mi darikalun abadattaka du kuravva fime mi darikalun nattaka kadege faanu duwa koddevash wagutun rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwa kurev wagutun duwa ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi e allah iba ilahuge mi alaya mudala darin devvande adi digu umre devva surge waddawande allahu akbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dua fulaki shakke vesne ijaba kurwen kam awgon manna fenigindi rasulullah sallallahu alaihi wasallam anas ge fan e kurevi dua ijaba wegen dietan duniya matiga hingan murikan kamuga ekkamaki muda ituru kurev dewana kamaki daringina kurev adi emudala daringa baraka levuma digu umur devu ekale gufana ekan allah subhanahu wa taala devve sahabi bekanunge tereng ansari bekanunge tereng emme musnadi bekalaki anas ge faanu kamuga wegendi ekale gufaanuge dandutaki emme ginan kaduru ganna dandutak kamuga wegendi evur khilaf kam ga gurire dennebi en huriha kaduru dandutaka khilafa miyada hame ves en kaduru dandutoga kaduru annani aharaku efar kaduraki aharaku gina faharu takegga anne chennu emme musumaka huno musuma kaduru domme fakkawan ehnamas anas ge faanoge dandutoga kaduru ade aharaku defoy wahik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge du'a fluge barakatu hamigoto angol dennevin daringe wahakawes dannawa fan anas ge faanu vidalwi
timan kadeg faanu ge appulun be riwayato ganna gotun timan kadeg faanu go ufan darinna daringe darin ega mane kafa darin duisattein ha darin timan kadeg faanu ge appulun walulevvime darin be riwayato ga anna gotun ekade faana Allah subhanahu wa ta'ala sateke vorgina ufan darin dev emi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dua fulu dunia matiga fennan hurikan kamuga ijaba begen dieta mi fewni ekade faana ki sahabi be kadon ge tereng umur digu be kade emi ma ekade ge faana ki basara ga emme fahum awahar wada ge ne sahabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina yang hijrah kore vire kale faanu umur fulaki diha aharu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khidume kore muga baki diha aharu demi hunne mane ke kale faanu hijrah wada gati sure awahare wada ganna wanne khidume kore muga medunu kendi hunne vi ero kale faanu umur fulaki vihi aharu efohu ekale faanu addi hatin aharu ga gandaka duniye hunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahara wada gennama foga addiya tin aharo itura duniye gunne em ekade faanu umur fulaki sateka tinen nota hatare nota sateka ahara gaakura madu nota gina adade emma anas radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniye matiga kurawwa fawa dua ijabe fawata agomenna fennani baki oti ekale fano surge wede wadage neun insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala e matiwari sahabiya e matiwari kan minbar kurawwash لبتي أخونا أنا صدي الله عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يقول دنيا فنا خدمة كورب مقام مدنو كده بكده إكده فانو أريهن دور بدانو قنوا خدمة تجا أبدو هن نبي هم بقين أنس كفانو بدأ النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريهم حديث روا كوربي صحابي بكرون قترين إم جنان تيمونين حديث روا كوربي راوي كموكا أقول كورم واني إما جنان حديث يواكر في راوي أبو هريرة رضي الله عنه بيقولون وهكذا كف هم يقولون إفه قادين إما جنان رواكر في عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه بيقولون وهكذا كف تمنا بيكلك أنس بن مالك رضي الله عنه أنس كفانو جي بابا فلو نوتا بابا مالك بن نضر أنا مدو كنت هنگا دي قلتكي رمويسا نواتا سليم أنس كفانو ما كمانا إسلام بداعين إكمانا إسلام وما فريقلون نان إرشادو دمون أمور كورمون جنديوما غوليجين إنا إكما رولي أراجين في نفرتوغا إكمانا دوكول لمفوغا شام كريا ديمايا فراجين دي مدينة سدوكوف إحسابون إنا يا كمس أدابة تريكا كوريمتي ويتنوغا إنا هداكو يجندي مانكي قتلوا يجين دي إما أنس كفانو بابا فلو إسلام وفي نوع إما إسلام كم متيجي نو دنيا دوكو دي إما إكمانا أنس كفانو بلبي أنس كفانو أصله بابا فلو يجي نو إنما الله سبحانه وتعالى سليم رضي الله عنها يا صالح في ركال الدفي berriwayat to ganna gotun ekamana egotan hunnawani ko Abu Talha wadagene Abu Talha Islam wade no gannawa balla lobeti akhunne iman kamuge asaru ekamana vidalwani Abu Talha ya tibafada mihaku du kullu maki kashigin wa kamennone raddu kureyorge faraten nune tiki ekamako visna la balash bimum falagen hedunu gahe amilla atum nuwata habush karage mawadi lavva kosha mashagen en surako budekkamuga hadagi en adukon kon ulun hewani kine alifan kanne jehjeya rowe andafada baren aren nengechke hewani kinen heye
nikam visna fikur kolla balash kommekas Abu Talha ekama meduga visna wada ganna mun gendevi ehennamas kommes muddate negi efo ekamana vidaloni Abu Talha timan kamanage ranattaka rane risse dene kamannete e zamanuge faasa timan kamana beenum wani islam kame timan kamanage raneggi gotuk la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ay kamanage rang wagutung Abu Talha radiyallahu anhu shahadatu ge de kalima kiya islam e wadage ekamana kaawene ballage ehme ma ekamana kurin anhena konen ekamana ebe kambalegge ranaki ei islam kan kamuga hadafe kumfada mativeri ranetto ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana suwarugen deke wadagenne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana suwarugen deke wadagenne anaske faanuge makamana sulaim rumaysa ekamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bodu data fule riwawe gaswe algon hammi waka dannawala fukuriya dani ekamana ge helum merikama hivvoru gadakama sabitu kamattaka Abu Talha ekamana kaameni kuravwagen uluvwaniko darikala kulibadagenne wara tuppulu iruga daturak furan jehiji Abu Talha darikalum alas kam fulegga waniko wara warugade hungas wara bodan alas kam fulegga waniko kummekas Abu Talha firikalum furagen hingej ekamana darikalum gowagen ere ulumuge terega hun gadave bali boduwe ekamanage me matiga darifulu bavwalagen darifula farwa el libeto dua kuramon gendia ehnamas Allah subhanahu wa ta'ala ge nimme makki ina subhanahu wa ta'ala ma kurisul nimme wafa nimme e ilahu ge furane ila subhanahu wa ta'ala edwodi genne wirakun gendawan mayaku bafayaku kitemme ruhunas nuruhunas duniye kitemme gina bayaku ruhunas nuruhunas kommekas ekamanage e darikalunge furana ge werrabuge hadratan erege ewogutuga ufulige hingej ekamana waran hivwar kuli kinen hadani firikalun emburi anneruga firikalun nadeni kon khabare kommegas ekamana kanta kuri gojaki e darikalun rangala tahiru kurma foga hudi fotigandegga rakka kurma fo firimiha annera tayyara mhiri adi ekamana wes rangala zinat teriwe tayyaroy firikalun ga suwal kurani Abu Talha suwal kuravani kobato darikalun kon halit bala anhenaka mayaka kitim rangalo chakkare wes jahale vida hikmat terikama hilmun muli aila ufawar kan geneste vidan ekamako gabukama ruligadakama basuturum muli aila fundu wes kolle vidan firikalun kurevi suwal jawab devani darifulu oti nidafa mige kurin duha kus nunidaha gade darifulu oti hama himen kama madumatiri kama akugai duha kus me kurin hama himen nuwa efo firikalun na akuga adagi deme firinge deme don hinga fada kankan hingoma fahu komme gotegges darikalun forwaf kanu beven walu weslan jehen ekamana suwal kuravani firikalunna timammenge awattering timammenge atuga ecce bavwan difa eti bala ama den eti nudi hifahattani heyye ei konkala kamakan hewani Abu Talha bidanu hewnuwane emihunge haggo emihunna ada koran jehene ei emihunge milkeke eti emihunna jeheni deshe ekamana vidalwani timammenge e darifulaki Allah Taala ge milkeke
ilahu timammenge atuga amanate gotuga bevevi ilahu irada korevima gendevi isnawa hilmu huri buddiveri anghenegge hewlafa kama thabituka kommekas aneddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihan abu talha wadagenne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ewaaka dennevima hadis kuravani allah subhanahu wa taala tiya demafirinna barakalla vande tiya demafiringe kiban rega hingadiya gulumun darikala kulibijje kama vanama edaikaluna barakalla vande timan kale fanu ariha wadagannawashe ufam vima rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihan edarikalun gendewunu ufam vuma foga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gafanuge angafulun madukuravva kaduru e darikalunge angage terega jissebi e tahni kurme mikini sunnat rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun asfawa ehmema e darikalunge aroteriyan emme furatama duniya matin diechki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge angage tekkan no tekalege fanuge kulu barakatun furigemwa barakat if rasulullah sallallahu alaihi wasallam hini warna kurawwa hadis kurawani ansariya bekalunna nota madina ge ahulu werina kaduraki warashogurich e koda darifulu e kadurukolo anga taluwala dirwala ma ko ge kayfan efadan hadis kurawwa e darikalunna abdullah ge namun nandivwafal ago dannawalam benum wi nukuta eki asluga lobati akhunne hiwlafa mange sobun darin binaweginda gotuge wahaka agon wani miwahaka sama dannawala anas gefanaki efada misale hame gotan imam bukhari agon dennebi imam bukhari rahimahullah kale fanu yatim bekale kamuga wadagen nebi efo makamanaga bellum godashum bodfulu wadagen muli insaniyatu nukuledun teri kurwa fada ilumeri kamuga ekale fanu wadagen imam shafi rahimahullah imam malik rahimahullah mifada gonmen kiyane kamennen islami umme koskuri nota duni haran kure bodati ilumerin takevani salihu man takegge sabun ufedigin asfa anas radiyallahu anhu kune agon denne fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi du'a for rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga rihuga khidme kurumuga ekade gfanu demi hunne bi diha aharo kendineli bain hadisata ka argumen balala iruga ekan sabitugin ade anas radiyallahu anhu furtama kamaki ekale fanu ga khassa kamaki misalaka aisha radiyallahu anha ekamana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandor koluga uluwa garangal engi wada gannawan adi argun men ekale fanu ambiyam bi kamadonna meduga muamala ekurvi goin ummata bayan koddevi mi ummatu gi ilmu ga deba kulebeki argun men ga makamana aisha radiyallahu anha ekamako hangorama ga madane ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga turfule ga kumme faharaku ekamana enhunnawa ekamako anas gefan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga dihun duram wada nugannawa midenne mono duwhum feshigin hijura korevvi duwhum feshigin awahare wada gannawante sahabi bekalunge tereng ekale fana waki wada nugin ulu vibekalun nan egi wada gannawane bayin halatu ga ekale fanu ganduwaruga nuwata amillege doruga uluvaru kankuravva gota tafata kuravva bay kankan ei halata woguta riya ko agon kurimbes dannawa afwan abu huraira radiyallahu anhu ekadege fanuge riwayat ginakamuge wahaka dekewunu tanegga ekamana efadan ekadege fanuge riwayat ginakamattaka ecce vidalu wima abu huraira radiyallahu anhu vidalu wi e mamma fula argumen emmege makamana abu huraira radiyallahu anhu ges makamana aisha radiyallahu anha makamana kamana andun aluva mizamanuga bahurwan kamavvanama makeup korvan uluwi wagotuga vestiman bekalun tibbevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum ilmu ngene wada gannawasha ehmi me timme kalung ilmu iturwegenti kommegas ebe kalun na be kambaluna ki loeba kulnun ebbe kalaku ane be kalaka ebbe kambalaku ane be kambalaka furigemba be kalun allah subhanahu wa taala ebe kalun kirit qur'anu ga sifa qurwa afwani muhammadur rasulullah محمد صلى الله عليه وسلم كي الله ورسوله والذين معه أشداء على الكفار
ekale gfanu garihuga wi sahabi be kolnaki kafirun ge macha gadafada ruhama bainahum ebamihum ebbeka nuhano rahma oga terikamu furigemwa be kalunte komekas nukutaga algun fa kollam benum wi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khidme kurumga ekale gfanu ge adiskam bodukan anas radhiyallahu anhu ge ehem wi sahabi be kalunge terega wes adege fahuga midiya islami ummatuge digu tarihuga خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے خاص لقب معرفہ کرے فراتکی بس انس گفان انس رضی اللہ عنہ اے وقت دنبین کری رہا ekade faanu widaadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qiyamad dun timan kade faanu baddalu wadaage fikamuga waanama dannawaaname e allah ga rasulaye timammi khwaidimuka unais kade faana khidume kurumuga hori anas e khidumata taka kade faanuge shafaa'e timanneya devwante komme shakken nen anas radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhi wadagem wa bekale rasulullah sallallahu alaihi wasallam am gotega anas ke fana gowalavani ya unais lobi anas nuwata ya bunayya e darifulay lobi darifulay am gotega rasulullah sallallahu alaihi wasallam anas ke fana gowalav anas ke fanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'rif kurawwa fa wadi ehen sahabi bekala ku ta'rif nukurawwa ha boda sawbaki aili loibba iman kamuge warugada kama ekuluma khidume kurmuge loibba ekiga ehm anas ke fanu widalwani balla mi hadisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge shamailuga ekade ge fanu widalwani edduha rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kale ge fanu funuwiye kamaka hawalu kurawwa kommes kame mati korawaf e telefon khidumatu go hunnebi wadage magumatiga kudakudin take kuletam fenigin anas ke fana ki stupulu bekali ekudinna ekuga kudako e kuletanoga baaveri vedan madukollage horevich ehen hutta fahatun mihe ko as timange hedumugaya ekuga gaga hifa baddadafi hindu timan embori badaliru rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvi anas timan kare gfanu fonoi kantaka hingajjangi timan denneve nune ham miharo midani da magumatige mehiri ekefanu vidalu beenumwa basfulke dimienno mi misalu vidalwani ekadege faana timan khidme kurime diha harwanden kendineli duha kuis timan kuri kame kurma guligen tikame tigota kurevvi kiveto nuwata timanne nukurawunu kame nukurawma guligen tikan nukurawuni kiveto suwal nukurawve rasulullah sallallahu alaihi wasallam timanne kamen hawala kuraw mafoga ekamen kurigote kamunu goske nuwata ekamen nukuram gosobun duhakus adu nulavvai ei algon menge mativeri sahibaki ei algon men namuna libigannan jehe farata ke lobeti akhunne sallallahu alaihi wasallam ehme anas ke fanu widalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kale gfana hadis kurvi e dari kalunne note dari fulai noto koy fulay nama irreves kuladana wegen wanya nuni dashe evves miheka meduga hituga ruliveri kamaka hasadaveri kame bavvak kale gfana soruge libigendan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge wasiye nasihe algun men komme mihe ko ekan libigata mattaka hifamvi kuraveneto ehem bejja emihe ki ei emme tanawas hituge veriya hama evves reg algun men tammatiga oshove nunidamvi evves insana kameduga algun men hituga burakame nafuraten hasade ruliveri kame babwage algun men hi saaf ko laga algun men nidamvi
الله سبحانه وتعالى إيه بدل وقوم من السور قد دفنت بمعروف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بكرون کے مجلس کا إنما حديث قرفني مسكت كمي دور كلهم فدودا كنوا ميها كي سور کے وانتوريك أبو بكر غفان عمر غفان علي غفان عثمان غفان نو إدور كلهم فدودا كنوي كي أمك صحابي بكرون بس دنودا نوغنوا مدينة ربي رغا أولوا بكله දෙවන දු හදීස් කරවි හැම එබේකට කොහෙද වඩාගෙන නෙවි තින්වන දුවස් හදීස් කරවි හැම එබේකට කොහෙද වඩාගෙන නෙවි එහෙමකින් ජාබිර් ගෆාන වඩාගෙන ඒනා කරවණි කොන්කමෙත්තෝ බෙල්ලෙවි නුෆෙනුන් රේගඬු තෙදෝ වඩාගෙන කරවි රේ අලුකම සුන්නේ රෝදියන් හුන්නෝමෙ සුවාල කරවණි කොන්කමෙත්තෝ ඒ ආදියා ඛිලාෆ් කම කරවණි තෆාතු කම කරවණි තිමන්නේ කන්නුෆෙන්නේ timan men kurafada re alu kamaka hifafada rode tiba kibek timanna nukurame tafat kame ekamako maqsaden ove erre wes timanna nunidame timanna ge hisaf koffamenu evves mihe kame duga rulveri kamen no bafam ei sawbaki kiha bodu kame wimto tinduwas wanden takurar ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufulum ebe kadege suwaruge kashawar ko devwani duniye ko hunnawani أنس رضي الله عنه إكده إغفانه كورين أقول دنيا فدان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء فلوجه مجن إكان دنيا متيجا إجابة بجن ديه متبري بكله أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرا فلوجه كورين دنيا فدان جين أدرجه رواية تك روا كرواف أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئهم جن وافا وواقته كترين إفواهك كي رسول الله صلى الله عليه وسلم جه حياة بلون أنس جفانو جه هيب بلوغا أدي إكلي جفانو جه حياة بلون بس إكلي جفانو جه هيب بلوغا إم فها كورفا أنني ددوه أي كودا ددوه إنه إدوه كي أفاوري كم فوريفا وادوه أن إدوه كي هتام فوريفا وادوه إدوها كي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فرتم بدل وداعن دوس مدينة إكده فان ودي وداعن دوس إدوها جواها كده فان ودار وارجع أفلم فليجند دهونا دوها كي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهار وداعن دوس إدوها جواها كودار وار إكده فانو كيرت كرفوا إكده فانو كيرت كرفوا مج جدا كمون أريه قاتبوا بيكلون نفس كيرت كورفي جنده هم إكليك فانو بداروا مشهور رواية مي حقيقة بداروني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة يفدودا جن بدوه مولي مدينة اللي بأجالا وجندي إفه مدينة اللي كما أجالا كان كندي جن ندي إكليك فانو أوهار ودا جن دوها همه එහෙම වීම එකේෆාන විදා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මදීනා වැඩවඩාගෙන විදෝගා මුලි මදීනා අලි උජාලා වෙගෙන්දී එකදේ ගෆාන අවහාර වඩාගෙන විදු මුලි මදීනා අදිරි වෙගෙන්දී එකේෆාන විදාලවනි හය පුලුගා එම්මෙ ෆහුව ගුත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙක වඩාගෙන නෙවි උගුත් කොළුගේ වාහක දන්නවා ලමුන්නෝත විදාලවමු විදාලවනි हिजुरांग 11 वनहरुगे रबीउल अव्वल मोहगे 12वी होमदोगे फतिस वगुतु तिमम बेकलुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे मिस्की कोळगा फतिस नमातुगे जमात तैयारोगे तिबीम अबू बकर गफानुगे इमाम कमुगे दशुगा एरो कलेफान आलस कंफुला उळुवाता दुवस्वेज अवहार वडागे नमुगा आलस कंफुलुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात नुरुकुमेवेता वगुत कोळे දෙතින් දුවේ වෙජ්ජ එරේගේ ෆතිස් නමාද මීස්තකුන් සෆ්ත තරුතිබ කොෆා වනිකොන් එකලේගේ ෆානෝගේ ගඬුවරු කොළුන් කුරුඩ දොරුගේ ෆොති කොළු කස්සවාලෙවිය එහෙඳ සහාබී බේකලුන් නම් හීෆුල් කරවුනි එකලේගේ ෆානෝ ජමාතන් නිකුම වඩා ගන්නව උළුව්විකම අනස්ගේ ෆානෝ විදාලවනි තිමන් කලේගේ ෆානෝ එම්මෙ ෆහුන් එකලේගේ ෆානෝ දෙක වඩා ගන්නෙවි ඒ වගුතුගේ ඒරු එකලේගේ ෆානුගේ මූණු ෆුළු අලිවේ උජාලාවගේ ම්වාති තිමන් දුෂීමේ මුස්හෆ්ගේ ගඬෙෆද
sahabi bekalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam moonu fulu sifa korawani e bekalun nan emme ujala ecce gotuga feni wada gannawa mushafuge kiritu qur'anuge safha e fadanne ekade faanuge moonu fulu wani e manasge faanu widan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hini waruna korawwa fina manote ekade faan ufa fulu wada gen fikama wana me ekade faanuge moonu fulun adia khilafu alikame nure faaluwe gende ekan feni wadagen timam bekalun engi wada gannave ekaleeg faano e hini waruna kurevvi kannota ufaaflu wadagen nevik komme ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam matwer sahabi ekaleeg faano awhar wadagen ne kuragon denne fadan hijuran nuwadiya hatarwana harno timwana har ei ekaleeg faano gumurfulun sateka hatarwana harno timwana har basaraga ei sahabi bekalun getena awol kun denne fadan emme fahum awhare wadagen nebi sahabi basaraga ekale fanu widalu kaman imam zuhuri rahimahullah widalu fawani mashhur tabi bekale timan kale fanu dimishkuga anas ke fanu gari ha wada wadagen nevime ero ekale fanu kirit korovu mongen devi timan dennevi me anas ke fane konkama kato ekale fanu kirit korovani widalu ye timanne nenge mi namadunu ehen ecce miharaku mi namadunu ehen ecce mi namadu dukolla finama emi heku dinum berugen dane namadavure muhimmu kametti manne ege wadagen nuwe adi timange handanuga miharu huri kamakiyes e awhar wadagat mogutuga namadavure muhimmu kamen nuwe e rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme fahu gutuga ummatak kurevvi wasiya as-sala wa ma malakat aymanukum namade adtiyabamuga belmuga dashugawa alunne anas radiyallahu anhu awhar wadagen nabi thabitul bunani rahimahullah kale fana anas ke fana emme aristabi ekade fanu widalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anas ke fanu gariuga sirre widalu e sirru widalu mafhuga mamma fu sual kurvi ekade fanu konkame gawahakato e widalu anas ke fanu widalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirru fu evves mihe kattiman faanu kurwa hushime e thabite rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sirre evves miheka ekade faanu duniye go hunnawani kovs awahar wadagen nama fawgaves hama kurawwane nama kalege faanu garihuga vidalo devvime maneki thabitul bunani ya ekade faanu gak min hama koddevvani anas ke faanu ge wafateri kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniye mati ga hunnawa e vidalo sirru ekade ge faanu awahar wadagen nama fawgaves evves mihek kariga vidalen nuwe anas ke faanu awhare wadagen ne wogutuga ekale faanu vidalwani timan kale faanu ga eppuluga e bote rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge istari kolto kutere istari koletti man forwagen gingule timange duluge dashan e istari kolo la devashe timan fasdanu wadwa eruga ehma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hashikolun anas ke faanu hippawagen ginguluvi e istari kolo ekale faanu ge qabura levigin ekade faanu fasdanu de fawani maqsadaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hashikoluge ba ekkamuga wative en baraka libigatun adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hashikolu adabun salam kurave hinduga ekade faanuge hashikoluge bayen himene e qabra adabun limuga ummiduga anaske faanu egota e wasi kuravvi kun agon denne fadan ekale faanu awhar wadagen faawani hijuran nuwadiha de nuwata tinen nuwata hatarega ega maneki ero ekale faanu umur fulaki sateka tin ahare du'a ek allah subhanahu wa taala matveri sahabi anas radhiyallahu anhu ge e matveri masakke pula ekale faanu ummiduga baraka law allah subhanahu wa taala ekale faanu ge emme bodu ummidu kam gawa sooruge weddemu ade ekale faanu ummatattaka koddevwa fawa mativeri minnata do kurawwa fawa ilma ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale faanu kurawwa fawa khidmatuge heo jaza min wor kuravu ago menni mifada bastan adoha e bastakon ibre libigane ebe kaluna furem gotuga iktidaamuge
tawfiq li biginda bay kam galevum algon men emmin ebe kalunna akuga madama qiyametu mi loibba mi kuluna mi ufala بهن هم جهما بدل كرمجة توفيق من وركورهم وآخر دوانا الحمد لله رب العالمين إن شاء الله أقول من مينا هفتاق هو مدوجه ري إشانا ما دفعه أقول من ميجه يتورو سلسلة درسك بدل كرم أميد وكبلنا وآخر دوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.